Ko ia te tau o taku ate. Koe nei te kōrero a te kuia o Laken Kelly tū marae ki a mātou o te karere i te rangi nei. Koe nei te rā i whakahaere tia i ngā karakia whakamutunga mōna i puhia e te prihimana i te tīmatanga o tēnei wiki. Kua titia ki te ngākau ngā kōrero whakamutunga a tēnei kuia ki tana mokopuna te tau o tāna ate. E toru haora i muri mai ka mate a Laken Kelly Tumarai, he mea pupuhi e te prihimana, nā tōna kuia tōna tū pāpaku i Tuākiri. No te rangi nei i whakahaere tia i ngā karakia whakamutunga mō Tumarai, te kauma iwa o na tau. Tērā tau he mōkai a Tumarai mo te māpū mangaru, he oi nā tōna kuia te kotahi mano tāra i utu kia tukuna ia. No ngā marama kua pahure i o tautahi āia e whai ana i ngā mahi uru ki te ope taua a tūmā tauenga, he oi nā te ru whenua i hoki mai āia ki ahuriri. Koe nei te huarahi i hengai a Laken Kelly Tumarai, kaore i tawhiti i tōna marae, kei tua hoki i te taiapa o tōna urupā. Ko te whakaponoa tōna whānau, nā ona mātua tīpuna ia i kukume mai ki konei i te ata o te aitua. E ai ki ngā prihimana nā tūmarai tana pū i whakapako i te tuatahi, engari kaore te whānau i te whakai. Kai te noho tata te tungane o nārina ki te wāhi o te aitua, hei tāna ko tahi noa te momotangi o te pū i rāngona. Kai te tatari te whānau ki ngā kitenga a ngā arotake e toru kei te whakahaeretia i tēnei wā, hei taua wā whakaritea i te huarahi whakamua mō rātau. Mikey Sherman, Te Karere.